As many as 7 candidates from various national parties had filed their nominations on the 6th of February 2023 at the office of the Deputy Commissioner East Khasi Hills, Shillong. Some of the candidates include Manuel badwar of the Congress Party from East Shillong constituency, TMC candidate Charles Pyngrope, BJP candidate A.L. Heck, BJP candidates Earnest Mawrie, Sanbor Shullai and Samuel hashah, and NPP candidate Hamlet Dohling. Kibriu kilaban kimno lai ko jait mele ndengangai ba agi bobon balang kisngo to ba de kini parti balaban warai ka jingkola nang taka jela ka jogi te ngam jingar tin ba ini oi ka jingkir sanjo ki pai ba di kumu presiden jongka TMC ko jela mele di yo kuno ka kubor ide ba kami ka jingir kun ta ti kan nomor 8 rangi mi inti bakin koi mi inti bagi bobon ini job ba nga jista jong ga bai bang long but that was a single ba idan di jinja kanu ina ga mai ka da wika ka bidai got yo makale ka company election ga TMC dai ga dan dan ai ngina la job ken sakno para de ga jing bit ne ga jing shisha I, Shri Manuel badwar, having been nominated as a candidate to fill the seat in the Meghalaya Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the country India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Thank you. Kisah dangdan di Amalia saw sanlak di kipelin wan pet singi kinut hi. Susagun tu, along musuh syaitan lang. Tak kan syaitan ngai senai ki. Temangaru ketui ki banginum i yanu abang ijam ngini tan lang ki paj barokai. Ndai bangini jit ku masjid mentah. Tangi ki nangbut ngini rap ki bambut ngi merap. Katu tekamlong pi mak. Masalah ke politik kam desu ke bentar beniat hak tak hukum mentah. Kimat ba kam hakmat lo ibo hak niat nanti mentah mentah ke constituency. Mentah ke constituency ke beningkong ang suatu pi ka unemployment. Atarai ngam dei tang manga marwai ba ka state barokowai ba ka congress barokowai. Iba Antonio dan ketilang hi isna manifesto kai. Ibo ke beningkong hi kai bangin dia pech khmat kedai ka unemployment ke jingdo kam joki khenang ini khapen mi. Ndai ka kam sarkar ndai ki hukum kebencuang no ai ki kalat kalenti pen i ki kalat kalenti ban nge sele ba kham sani kata kam kata di ban kong ya ya In the Meghalaya Legislative Assembly to swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the constitutions of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Thank you. For this execution. Kadi election ke Bandrio kadi ke job ke Badan Burung. Bandrio kadi ke jing Erngiu ke jing job ke Badan Burung. Kidan ki boong ba ka jingmi chung wei na ki bahayeng chung pi kan kata bahaya pi hadu kan no kan long kumta Kelai benda meski bahayeng basam jogi barok ki wan men file nomination rekan-rekan benga barok ki bahayeng basam bat peju baj baru unong kersyar bi jonga beladon na do PR system hadu menta umpat ino yenga
dong rekan-rekan banga ndat kanu ke jinge agni kinti baga bandrio kelong ke jinge rengeu Arpusan senam kiladap ki senam bapin sakri. Suakum ki ai pat ki lat ki ba ma PPE ki badang duna bat ki ba pi hapan penbahas susu angke apo konsumsi. Di ke duna benda gede ye ki kon sama ke jungi. Ki kon sama ke jungi ke belanang la start bagi kon sama jungi ke bapanang start. Agding kisngi habang rung ye. Banyak kendo yang kesem juki, iba kita kikon langut sangut kikon, kebelanang lastat, banang stadu kebakram kam kunjam sudah. Nggak lagi ku menongelam mentah di penyui, jengai penyui, bakumno, ban create among ban create ya ke government job dan government employees semua, dia ban create ya ke private sector, ban ke employment, dengan bagi tourism, dengan bagi industries fair, dengan bagi health, dengan bagi medical. Ding bagi bon bagi lenti ya ka bagi dia play ke lat lenti ali bagi kor samla jui bagi yang kesem ke jui kan